Biden chuan Israel hne naral thuam dollar tluk le ding on khat pe karem ti don Biden administration chuan Israel ta naral thuam hral tur dollar tluk le ding on khat chuang siam chu malaka tumani ti in Israel official te chuan an soya ma se he thil hi a sensitive emawangin an ming tar lan du lovin the Washington Post an hrilani ma se tun thla chung khan bom thon tur chu har satna om thei wangin an ti top ria Israelin rafa bai pui thlak na lian tak nei atum chung changa European Union top diplomat chuan Israel chu Gaza khotlang lam khopuya an che thona chu rang takati top turin an nge na ni Palestinian te chuan nimin khan nakba kum samsari paruk tlinlom na pualin an ram luato West Bank huam chunga norhoi hotna an tela flekan vora kafiat scarf an habokane he thumal na bakti hi Arabic tongin catastrophe ti nania kumsang khazakwa somli pariata Arab Israel in dawlaya Palestinian mi sang tamtak Israel din nani nuwa an chenei na tanga no chuan ni lai hun seina ani nimin khan thu chua siamin West Bank ramlua mun then khat en kol tu Palestinian Authority Prime Minister Mahmoud Mustafa chuan kumsang khazakwa somli pariat le Gaza Palestinian te shom torna chu a in ang hle tia soya United Nations chuan October ni saria Hamasin mitam tak an bai nuwa tuna Israel le Gaza in dona a in tana tang khan Gaza tagin mi makta duai khat le point sari vel chu mundanga anin son to ni in a chutani Israel Defense Force chuan thole ni khan Lebanon khotlang lama thlona manga bai pui thlakin Hezbollah commander Hussein Ibrahim Meki chu athi tian soya IDF chuan norhoi hotani thu puan chuana thu chua siamin Meki chu Israel civil mi te beina Hezbollah bai pui thlakna bo seile ti hlotlina chanvo nei tuwa an pu ani hemi chung changa hian Lebanon a Hezbollah firfiak te chuan nimin khan Israel marlama sipai targeta rocket missile le artillery shell tam takan kap tian soibokani IDF chuan baraka hian lon somruk vela telti soin a then chu hlotling takin an lo dang thaiani ati Israel media te chuan thile hliaman omlo ni in an tar langa IDF hian the Washington Post in thubel chian dol zok adil na chu a chang lo bokani he bai pui thlak na in chun zom zel hi Israel le Lebanon ramri in semakal tlanga thil thleng la thar berani a hei hian hun rei tak chung Israel le Hezbollah hel ho in kara boina chuak chu indona lian taka achang thayang ti lo thona ti zual hle ani Israel hian tunkar chung khan Independence Day le Memorial Day lungchia thlak tak an manga Gaza indona kalmek le anram chunga politik lama in nialna azual zela wangin shering na hun man po a boi thlak hle ani customary torch lighting ceremony chu live ti chu ai chuan pre-recorded ania hei hi technically chuan security lam ven thonna wang ani ma se heklar ten Prime Minister Benjamin Netanyahu le a sarkar minister dangte an soisel na sina omlo nan ani mai thei bokani roi turam chunga soisel tu tam takta chuan ama le thian te chu boina chua nuwa juda te chanchina thisen chu Israel khotlang zinga mi then khat chuan Netanyahu chu Gaza Hamas saltang mek Israel mitam roi kirle chu ada poimo lo nialana wangin an thinrim hle a Israel hian kumchan ve chuang zet sipai bai pui thlakna bai dong lavina kalpui to a hostage chung tele thian te chuan an thinrim na le lungai na lan tirnan torch dosing ceremony dang an buat sayani Israel sipai te chuan Gazan khotlang lam khopui boina wanga in son to Palestinian makta duai khat chung te in hum himna nu hnung berni to an lu chil chho zela wangin Netanyahu chuan soiselna tokin alaka phuba la che thodu an ommei te po aringa asipai how tu ber Israel Defense Force Chief of Staff as Haveli thu soi chu tual chung media tarlar ni a
nateya hu chuan Gaza Stripa ruah manna siam tura a in pek lo wangin alungai thu asoya hei hian indona ina ati boilaya security le political a boina om chu angai tu le theidor ni ati halevi hian Israel security official tam takte lung oilo na chu asoinon le a Hamas fighter te chu Gaza neutralize an ni na tur muna bai puyan thlak le lai an mu ani Stripa Hamas nilawa governing body siam na tur diplomatic process om lo chung chuan Hamas infrastructure ti chiat tumin mundanga campaign kan kalpui le angai dor ni tin Israel News Network channel som pathum chuan halevi thu soi chu tar langa Israel chuan Egyptin Hamas mediator role ati top a hlo thon thu asoya in zomna chu ataniam thar ti asoi ni official te chuan Cairo hian humanitarian situation le Rafah crossing a blockage mangin indona ti top turin Israel chu international pressure asiam ni in an soi Israel official senior te chuan Egyptin Gaza in ka haile hostage deal chung changa Jerusalem le Hamas firfiak pol in kara palai na tho to lo an hlau hle ani tuna boina hi ala om zel ni chuan rampani ta sipai le intelligence lama tho hau na chu achiat pha don tia an vo na chu Haaretz daily newspaper chuan atar lang ani thole ni report hi Israel le Egyptin Gaza tan puina luang chuak tur chu tikhot lai nia an in pu lai nia Cairo in pathian ni khan South Africa in Israel laka genocide case kalpui mek chu International Court of Justice azom don tia soi nuwa Egypt thunai tu ten ruam man na siamani thuan soini Gaza Rafah bai pui thlak na chuan kumsang khazakwa somsari pakwa rampani ta remna thuthlung siam chu ati chhedon ani Egypt hian Qatar le US tenen indona kalpui mek lai hian Israel le Hamas in biakna in remnan siama he indona hi October na siri khana intrana Palestinian firfiak pol te kai shuain ramrikal tlanga Israel bai pui thlakna nasa takani chin chia danin he indona hian mi sang khat zanhi chuan thito a mi zanhi somnga pani ta chu manan ni Israel chuan engthil pot thlengse Hamas ti chia tumna a thlen ma chuan indona hi chhun zom zel don tia soya tun nai khan Israel chuan akul puilian berla om Gaza khotlang lam khopui Rafah tanga Hamas bai thlak tumin operation precise tia soi chu akat mase chu ta chuan bai pui thlak na lian taka kalpui zelani chuan international dodalna na satak atok dona US atengin dodalna na satak atok meka Gaza mi maktaduai khat chuang zat chu khopui le a chhevela hian anin khuara Gaza mundanga indona wanga tlan chiate anni